Khurumzari ISTV ki paumi yang tabiri basing tanan noksari ngasigi maro pauda Samaj ma sokot pagi thak natraga chang asi samaj adu da leiba nupi amadi angang singna ta I haina Deputy Chief Minister gakhangam na phongdokre hojik paus hadok na pijari Nasidagi hongna December ki tang taram doi phau ba chathak daba International 4-night observation protesting violence against women ki saruka moina nasi International Day for the Elimination of Violence against Women pangthokre Women Action Development Toan by NGO, civil body organization, the people's organization, Kaya Kusam Naduna, from peace in the home to peace in the world. Let challenge militarism and violence against women have a team that Nasi Ahanba Manipur Rifles give banket hold the Pangto Kibatormatuda, Deputy Chief Minister Z Gakangam, Social Welfare Minister Kumari Eke Mirabai, Social Welfare Director Z Saitabati, and the Amzugi President Hong Shangbo Mubi, and the Atay Masak Nabi Mukiana, Tormatu Saruyaki. Torong sarugam oina nupi da chathaba violation kaya asna maram oiduna chaitheng phanglab nupi kaya na makhoi gi testimony miam dalan thoki torong madu mari lenana wangang duna amjugi president emubina bharat khaktana tana malem mafam kaya da nupi gi mayokta hingsa kaya chathari nupi singna thauna phana samesya sing asibu kongna ba mayok na batangai phade Social Welfare gi Director J Setabatina Samaj se da leiriba nupa nupi singna amaga kai khumna batangai phade sarkar asina gender policy semna na bakan honari aikon hingsa ama thingna ba hona bada atop hingsa amamuk thon dana na ba hona ba chumgani phongdoki Minister A.K. Mirabaina status da arm conflict amadi nupi gi mayok ta sathaba hingsa kaya na maram oiduna status gi sakot pagi lamjen thintali ngasige samaj asina nupi singna nupa singda kathok sababu han thok lana handuna nupi singda opi bagi thodok yaudaba nate masipuna mangase thingna ba sarkar NGO amadi praja singna punna khusam naduna chamina ba chumgani phongdoki Deputy Chief Minister Gakhangamna samajama haibasi nupa nupi na sembani mahirol dagi nupa nupi tana thanaba yadraba mari leinaba amakhakni samaj amagi chakotpagi thak natraga sangasi samaj adu leiriba nupi amadi angang singna tai maramasna Bharat Sarkar na nupi amasung angang singi damakta yaifanabagi damak scheme ko ya thadadun honari pitharakliba kanabasing asi aikhoina lofam thoi mara makha taraduna nupi do otpi nebiba si nupa singda natana nupi maselge marakta su adumak chatai maramasna nupi singna su masa mathanta thak wangna khanjaba tangai phade Ayagi mung manungda nupi singbu ikai khumnaraba kanda samaj asida nupi singbu ikai khumnaba ngamgani nupi singda nupa singna nataba miyeng yengbagi chanabi asi koke harabadi nupi khudingmakpu imani haina khanba ngamgadabani haiki Leiriba nupi amadi angangi status maintain toliba sang ado maduna leba amagi samaj amagi kayamuk saukhatte kayamuk sauthage haibase madun measure towi haibani Nupi tapi dah tidak tahu riba makai, nupi sama sesaukat riba makai, angang welfare kita makta wat riba makai, adugum neba ado saukat pak wali, adugum bas sama ado saukat pak wali, hai kang ni hai. Armadu ini India government suzik women and child, ki welfare kita makta, angat pangna, wajib makan program, wajib Social Welfare ki Director na fajana marik suma thambi khrabdana piriba hak maya facility maya piriba koi da piriba privileges maya mase akoi praja sina koina nupi khangde nipa khangde angang khangde munna suna khangde bangam da bamakai privilege ase facility se pirabani Kalipak Calendar Board ki Tongbram Premjit Singhabu General Secretary ki Thopuna na khankre Kenobinamadi M Netaji guna board ki member oina khankre Kamini Devi Memorial Library amadi Thau Information Center ki Nipan Subamapo Kumon Thorongomari lenana nasi Thau ground da state level often debating competition na pangthokre Manipur Civil Society singna Prazamiyam gi yaifanabagi damak Pakhaliba makal makha kya gi thabak thorom singna kanaba phangbadagi hena mangjabana heli haiba topic ta pangthoki be debating competition adu da toan ba mahilo singdagi lakpa mahilo kya na saru yaki Who are the sufferers? Who are getting affected? Naturally it is the common people, it is the poor people of the state who are getting affected, who are not afford to buy essential things at a high price during the day, so can be blockaded national highway. Awareness kam voluntary blood donation camp among say kunang pedekpi imoinu community hall da
पांथोखरे हौदोपगी थरमदा ओइनाम केंद्र की एमएलए डॉक्टर आई इबोहनबी याउना मियोय क्यान इदान तौनकी मणिपुर प्रदेश तृणमूल कांग्रेस यूथ डिपार्टमेंट ऑफ इम्यूनोहेमेटोलॉजी एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिम्स इम्फाल मैक्स अमदी SBTC मणिपुर पुनः सिंधुना पांथोखिबा थरमदुदा एमएलए आई इबोहनबी यूथ के प्रेसिडेंट के प्रेमानंदा वाइस प्रेसिडेंट दिंगुना सरुक याखी मणिपुर प्रदेश यूथ तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी विश्वनाथना ई हैबसी दान तौबदा करिसो कायबा लेते मसी मियोबगी सेवा तौबगा चप मानै हाइकी एमएलए डॉक्टर आई इबोहनबीना मियो क्याना हौजिक ई दान तौबगी चांग यामना वांखललिबा सिना अनाबा सिंगना दरकार लेरको मतमदा खुदोंथिबा कया थोकदबदगी कनमंगम ले हाइबगा लोयना गुवाहाटी हाई कोर्ट के जज हापा अमदी मणिपुर की इंटीग्रिटी की मतंग दसु वफम कया थमखी लिसिंग तरागी अक्टोबर की तांग तरादा मणिपुर सरकार की लेबर डिपार्टमेंट की डिप्यूटी लेबर कमिश्नर थोके हुकुम अमगी मतुंगिना समकल्पगी ममल असि लुपा कुन ओइखगनी हाइना मणिपुर बाबर एसोसिएशन की चेरोल अमना खंगलकली मणिपुर दा इनर लाइन परमिट सिस्टम चनहलु हाइदुना कैथेल फंबी इमा सिंगना सिंथा लेप्तनो वाकन मिफम चाथखरे खैरमबन कैथेल अपुनबा इमा सिंह अमदी JAC ILP मणिपुर न सिंधुना पांथोकी वाकन मिफम अदुदा कैथेल फंबी इमा कयाना सरुक याकी यासगी वाकन मिफम असिना मरम ओइदुना खैरमन बाजार की अकोइबदा लेरिबा दुकान सिंह थोंग हांगनकिदे वाकन मिफम अदुदा सरुक याकीबी इमा अमना फोंदोकिबदा मणिपुर दा इनर लाइन परमिट सिस्टम असि चनहनगदबनी हाकी मणिपुर सिदा इनर लाइन परमिट सिस्टम असे अखोइ मियामना चनबा पामी सेना हारबदा अदु ngasi makse अखोइ दिल्ली की हाई भारत की जंत्र मंत्र से पॉलिटिकल पार्टी की लीडर मणिपुर की संस्थान दिल्ली की संस्थान की लीडर जॉइंट एक्शन कमिटी इनर लाइन की लीडर समनरगा से दिल्ली अखोई जंत्र मंत्र धरना फमीब मनी लेना धरना से फमीबनी इनर लाइन पम सिस्टम से भारत सरकार ने याद सुनिया यारोबा मुइनी याद्रगसु अखोइना नंदना चटकने अखोई खैदेन की इमा कैथेन खैरमन बाजार की अपुन से मसीना मतंग खुदिमक्ता अखोई सपोर्ट तोगनेबा मणिपुर साहित्य परिषद थौबाल डिस्ट्रिक्ट ब्रांच तो सिंधुना परिषद असगी 30 सुबा चही की मेफम पांथोपगा लोइना लाइक फोंबा अमसुंग पॉमिशन बोय काय खुमनबगी थरम अमा लमदिंग हाई स्कूल वांगजिंग दा पांथोखरे थरमसदा मणिपुर साहित्य परिषद के प्रेसिडेंट प्रोफेसर एल दिनमनी मणिपुर साहित्य परिषद थौबाल डिस्ट्रिक्ट ब्रांच के प्रेसिडेंट कार्तिक माइबा मदि साहित्य बुनुक्सिजबा मियो क्याना सरुक याकी थरमदुगु मरी लेनेना मसागी इहुल अमदि थामंबा अहिंगी लैहाव हाइबा लाइक अनि फोंकी थरमदुगु मरी लेनेना पाउसे अनि डिस्ट्रिक्ट करेस्पोंडेंट ओपगी थरममसु पांथोकी लिसिंगनी तरा द लौखिबा MPSC एग्जाम दा प्रीलिम्स दा क्वेश्चन लीक ओइ हाइना वाथोक ओइ खरबा मतुंगदा मेंस एग्जाम दसु मणिपुर पब्लिक सर्विस की मनुंगदा अमोट पकया तोरंबा थेंगनरे हाइना RTI एक्टिविस्ट के सतेजित नंगसी मणिपुर प्रेस क्लब ता पांथोकपा पाउमिसिंग उनबा मदा फोंदोखरे हदा हाइदोखिबा मणिपुर पब्लिक सर्विस कमिशनर लौबा एग्जाम दा चिंगनबा लेबदगी एग्जाम अदुदा कैंडिडेट ओइखिबा हंजबम बॉबी अमदि जोतिना RTI के खुथांगदा मखोइना मेन एग्जाम दा इंग्लिश सब्जेक्ट की पाकुम से येंगनवा हाइबदा पाकुम से अदु फंगबदा अरानबा कया तौबा थेंगनरकपनि हाइकी मेन एग्जाम दा पुन्ना टोटल मार्क लिसिंग चहुम निफुग मरी फंगदुना मरी सुब पोजीशन की दमकता मार्क योबा बॉबी बु फेल ओइ हारगा मा की पाकुम से येंगलुबदना सब्जेक्ट तरेत से खोते हारम लगा सब्जेक्ट तरेत की चे खोलमबगी मतुंगिना मा मेन एग्जाम दा पास तौरे हाइबा खंगमले MPSC की कांगुना लौतुनरगा सातनी फु मंगादी कट मार्क योगदे हारगा नौना अमुक नियम सेमलगा साति यांखै कट मार्क नि हादुना कनागुम सिंग लौतुनरगा अरानबा थबक तौदुना नियम चुमदुना कैंडिडेट सिंग हापसिन खिबरा हाइबगी चिंगनबा लेरे हाइकी इंग्लिश सब्जेक्ट पास तौद्रबदी लेमोरिबा सब्जेक्ट तरेत के चे मतौ करमनो कोलिबनो हाइकी महाना मखाताना हाइकीबदा जोतिना ममांगदा इंडिया की प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर गवर्नर चीफ मिनिस्टर UPSC की चेयरमैन अमदी MPSC की चेयरमैन दा ओपन लेटर थादुना MPSC न लोबा एग्जाम की अमोट पा फोंदोलुबगी दमकता
mahaki ayam question tareta 0 mark piramle mahangna khumlam liba pokum sing aduda 0 piriba du maram chade haina akhang ai singa tana bada phongdoro ki hari handak lauthoki ba APS na loba exam adu kana gumba phamnai ba singna niyom chumdana pangthokpa exam oire bobi amadi jotinna court chatuna ain go ba thabak lokot lagani haki President of India, Prime Minister, Governor of Manipur, Chief Minister, UPSC Chairman, MPSC Chairman da open letter ama regarding MPSC exam gi amot pagi complaint tawruba misak ama jotin ko ba ma khaki matang da su ma ki English literature da 2005 ki mains exam gi paper do yela padagi amuk re examination tawda ma ki ayamba question tareta 0 pirame subject ayamba da aduna jotin amadi bobi hariba miwe ani sigi kanogi asengba khangthoknaba asumba justice adu phangnaba gi namta akoina RTI kuthangda samaka tanaraga masigi achumba asengba da puthoknaba gi namta akoina press conference asi mayamda public ta khanghaning dana tawbani makha tarakpadi mabani mag legal option oina legal fight oina makha taba achumba puthoknaba gi namta sathagani aina mabani gi kanoda mayamda thamjari Manipuri Manhar Sai Sabha Linkhat ki bagi kuntran pan suba sahi ki palan ngasi uripok torangum lekai teleba Sri Guru Mayum Bagendra Sharma ki mandap tapang thokre toromodu da uripok kendra ki MLA Laisam Nandakumar Manipur State Kala Academy Secretary Bideshwar Government Dance College ki Principal Ranjit Yauna tongan masakna ba miyo kiana saru yaki Manhar Sai hudolom ba miyo sing ki photo da laisu kat ki Guru Singh amadi oza Singh da angamba khudol pot pitunai kai khumna ba su utki District Social Welfare Officer Imphal East Kitcherol amagi matungina District asigi EZNOAPS IZNWPS amadi IZNPDS loinana MOP scheme gi makhada pension phanglaba miusina bank account hangdokra matungda bank account number kusina hudriba pensioner singna masa gi account office da thu matamda pisalakna na bakhangalakli sahi ani gi pigadaba thiam Ibo Chobi National Award Handak Chahidagi Hautuna Ahan Moina Tripura Dagi Rajkumar Jitendra Jitta Pikre Sahitya Thopang Lukna Sinduna Zen Dance Academy da Pangtokiba Award Yantopagi Thorum Aduda Social Welfare Minister A.K. Mirabai Writers Forum Imphal ki President A. Kumar Sharma Zen Dance Academy Vice Chairman Professor N. Tombi Amadi Sahitya Gilam da Thabak Tauba Miyo Kyana Saruyaki Minister A.K. Mirabai na R.K. Jitendra Jitta Award adu Kushinaki Award asida Sheloina Lupal Singh Tara Citation amadi memento ama yauri Award asi laikhidraba Thiam Ibo Chobi gi mingda Maki Lunabi Thiam Ongbi Ibenu Sina Katpani R.K. Jitendra Jitna Tripura da Manipuri Sahitya ki matang da lauriba thodangbu sakhangba amadi kai khumnaba utune award asi Kushinabani Thoromga mari lenana A.K. Mirabai na award asina Manipur gi mapanda khunda khraba Manipuri Singh amadi Manipur da lairiba Manipuri Singh gi marakta amuka hena papa mari thambangam lagani Tripura da khunda riba maitai singna lamdam aduda minority oiri makoina minority ki khudong saba phangdana general singh marakta competition kaya da saru yari makoina majority community ka changdam natuna family planning tauba toktuna jati asi masing hangan hananaba honarasi haiki अकोई पुरुषे अकोई इंडिया से अकोई अमतन कंकर तो गमरी ये लाइबा अकोई बंगला में चुंग में ते में अनी की मरकत लाइके तो गेप से मशीना चावना अकोई मधु की रूम दो कलक न बकी मचा में वो तो बनीना मसी अकोई मसी छोड़ देना मकी सरकार सिना अकोई डायरेक्टर अम हांग बसे मैक्सिमम आई मतेंग बांग मनते डायरेक्ट अकोई की ठोकदांग नहीं आए बसे आई खंजरे हारगा आई शामक यावजगनी यंग अंगम बा अकोई कंट्रीब्यूट तौरगा मसी हांग नमनबो होनगनी Orweba Pau Amukana Pizai Samazama Sokotpagi Thak Natraga Sangasi Samaz Aduda Ladiba Nupi Amadi Angang Sing Tai Haina Deputy Chief Minister Gakangam na Pongdokre ISTV ki Pau Miyang Tabiriba Sing Amukana Kurumzai